Dobar dan i pozdrav svima. Ćao. Ovo je Željka. Ovo je Jelena. Da, i mi se doslovno nalazimo ispred Sveznalkovog rečnika, što i želimo. Dakle, mi smo u posljednje vreme malo istraživali, čitali i došli smo do podataka na osnovu ispitivanja i dece i roditelja da je program koji je zasnovan, to je koji se plasira deci nedovoljno zanimljiv, on je zastareo, needukativan, ali i nasilan u neku ruku. Da, ovo je sve proizašlo iz UNICEF-ove studije koja je sprovedena pre 2 godine. To je poslednja studija kojom raspolažemo po pitanju edukativnog programa za decu i po tom programu 65% su animirane neke serije, a ostalo je reprizirani materijal. Sad, sam projekat Sveznalkov rečnik predstavlja animiranu igranu dečiju seriju koja bi bila humorističkog sadržaja i na taj način bi se predstavljale fraze, poslovice, izreke iz srpskog jezika. Da, sad stvar je u tome što bi epizode bile kratke, sastojale bi se iz 2 dela u kojem bi u prvom delu uzeli neku poslovicu i doslovno je predstavili. Zašto je to bitno? Zato što poslovice ne treba postavljati doslovno jer postaju smešne. Ne valja pljuvati pa lizati ili da pade na leća, slomio bi nos. Da, ili na primer kaluđer se u dobrom društvu isto žene. Kad je pao neke maske. Da, i mnoge druge, mi smo se malo zaplele, ali... Tako je, i zato uvedemo Sveznalka, koji bi trebao da bude naš protagonista i da od toga napravi jednu smislenu celinu i Monty Pythonovski humor pretvori u neku pouku ili edukuje decu. Sad, naša ciljna grupa jesu deca od 6 do 14 godina, međutim i roditelji koji su izrazili nezadovoljstvo takođe tim dečim sadržajem i mi bismo zbog same forme, dakle, decu najviše zanima i najbolju interakciju ostvaruje kratka forma, dakle mi bismo napravili seriju koja bi trajala do 2 minuta i plasirali bismo je na YouTube kanalu u vidu serije. Da, naš tim, koji ovdje izgleda neozbiljno, zapravo to nije, zato što je sačinjen od pre svega svršenih studenta sa Akademije umetnosti u Novom Sadu. To su umetnici koji nažalost nemaju nikakvo zaposlenje, ali naše kolege koje kao ni mi ne odustaju i pokušavaju da nađu za sebe neki prostor da se ostvare, pomagali su nam na prethodnim projektima i sad na ovom. Kao što vidite, ovako je na početku naš logo mogao da izgleda. Da. Sva sreća uz angažovanje dizajnera, fotografa i raznoraznih stručnih ljudi, mi smo kreirali taj naš vizualni identitet. Koji je na sreću pobegao od ovog painta u naznaci. I neće izgledati ovako. Da, i približio se nečemu što još uvijek nije logo, ali barem podsjeća na ono što bi mi voljeli da postignemo. Sveznalko je u ovom trenutku već obučen od strane modne kuće Pasaž, koja je našu ideju prepoznala, dopala joj se i predložila finansiranje u vidu garderobe za ceo projekat. Ali iz toga je iznadrila ideja da bismo sarađivali sa nekim drugim prodavnicama koji plasiraju dečju garderobu, opremu i uopšte sve što je namenjeno deci. Tako je. I onda nakon toga u periodu od 6 meseci planiramo da napravimo dramski predložak, snimimo 10 epizoda koje plasiramo na YouTube i preko pregleda ostvarimo neku vrstu evaluacije i možda nastavimo dalje sa Sveznalkom, ali na neku drugu temu koja ne mora biti u vidu poslovica. Sad, šta mi zaista na kraju želimo da postignemo? To je da se plasira domaći sadržaj, da se na neki neformalan način ostvari ta edukacija dece i da se uči o kulturnom nasleđu. Tako je. Mi smo svesni da ova cela prezentacija nije baš bila ostvarenje. Da, ali pošto smo se sami oko nje pobrinuli, nadamo se da smo vas bar malo zaintrigirale, jer... Što se kaže, i ćorava koka ubode neko zrno. Pa smo i mi valjda ubole.